Tigasat. Napalabas, naginnalaan manen iti sarita damalyong ken Ruko. Tati kaya tinaud-udi ket nalamiis ti pangdigos ni Malyong kini Samuel. Ngem saan niya manugot ti lakay, iso ang nakaunget manen ni Ruko. Ngem saan met ang nagpaabak ni Malyong. Kabayatan na, iti met River Resort ti pinasyar ni Ariela ket nagungunget daytoy. Gapu iti dandan ni pimalpak at trabaho dagiti lifeguard iti resort. Ket iti panagawid na, napudot ti ulo daytoy. Iso ang nagsinnubang damanen kini Angeli. Gapu nga rod iti dayta, inkedeng ni Angeli ti pumanaw iti mansyon, ket si Moroten iti nobyo na. Kabayatan na, madi tirikriknaan ni Monray. Itagagayam, dinggen nyo tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasat. Nasakit ti ulok, anaya. Kan ti karabukob ko. Nasakit no agsauak. Kan no agtilmunak. Nasakit pa'y no aguyakak. Anya, nandapadapan ka man. Ha, ala, nabara ka mon, Ray. Anaya? Tinasayaan, mapantalaangan iti doktor. Apay mapantay ti doktor. Grabe ka din ti sakit ko, anaya. Sana kasta, basta mapantay ti doktor, taagpa-check up ka. Tapno masigod no anya manday ta. Anaya, pasensya ka na. No mabalin, diyak kaya't amataktak ka, gapo kanyak, anaya. Di mon panunutan day ta, okay? Ala, agsagana ka, taipan ka laangan iti doktor mon, Ray. Ay nawawa, imawag ni Anaya nga anak ko panyang. At dadakano ijay klinik ti doktor. Apay, anya tararamidan da ijay Malyong. Ipa-check up na kano ni Monray. Ay nawaw, ay makapadhanag mait. Anya, apay, anyat napasamak kan ko Anaya. Ijak amaw, madama pa ilang kano ti check up na. Ay sapay jak makaruar, tasaan ko matadi off ita. Ay, rumwarak no madamdama Malyong. Inak ka no makitsenda ko na ni Madam Ariela. At daibilin mo, tasya kung timang daw askan ni Monray. Kaya't ko ang makita ti kasasana. Ngam met nga rod makaruaray na wow. Malasa na balen. Syaklatan ti mapan mangkita. Wano mang kumusta kan kwa na. Ay, sige nga rod panyang. Antoy, itad mo kina Anaya. Tapang nayon na iti pagpa-check up ni Monray. Sige. Mabitlaan. Tay nakagpakadan kan ni Madam. Ayan ni Monray nga'y balasang ko. Napanbiit iti CR, nana. No kasta, makaawid kayo mutlaan. Sana ma-ospital. Saan, nana? Inresetaan ti doktor iti agas na. Apay, anya ka no ti sakit na. Adda problema iti karabukob na nanapanyang. Anya? Ket na ko na ti doktor, kasapulan na ti ina na. Ngamawan ti rumbang apagdanagan nyo. Tako na ti doktor amaala iti agas. Maiparit pailakan kwa na ti agsao iti mabayag, nana. Anya? Masapul ayin na nana ti karabukob na nanapanyang. Ay, kaasimot nga rod ni Monray, ano kasta? Ay, huwag gayam, adda inted ni tatang mo apaggatang iti agas na. Atoy. Ha? Alaamon, naimbagla pang nayon nyo iti paggatang iti agas ni Monray. Gatangam amin nga inresita ti doktor nga agas na palasang ko. Kan ninayunak mutain, ta naimbagla agastusin niyaw. Ha? Ay, saanan, nana? Kwarta Alakit din. Adda pa'y mo't kwartak. Alan, taurayak biit ni Monray tamapanak tumutan. Amang ano agungat manan ni Madam Ariela. Agyamanak nga rod, nana panyang.
Nangagmumutimbaga ti Doktor Monray. Kasapulam ti ina na. Tapno saan ako maro ti marikriknam. Anaya, Kan masapul at tumaram iti husto nga oras dagiti agas mo, ha? wen, anaya. Rumwara ko na. Inak ag trabahon. Insagana kon ti agas at tumaram. Ngamsakbay nga ag tumar ka. Mangan kape nga umuna, ha? Wen, anaya. Pasensya kan, ha? Di ka agkid daw iti pasensya. Tapagrebengak ti mang tulong. Wano mga sikaso kan ka, tagayem ka. O sige, mapanakon ha? Aganad ka, anaya. Agyaman na. Agpaimbag ka mat Monray, ha? O sige. Mabainak kini anaya. No mabalin. Diyak kayat ti agpaasikaso kan ko, hana. Nakadungdung mo kanyak. No? Ay. Kayam la ti pangibilbilangan na kanyak. Lukas ta. Saan mo pa'y apatuluyan ti planom, anaya? Wan Flora, talaga ko mga aglayloak pa'y laang iti panagkantak dito bar. Taas si kaswak ti panag-review. Ngam, kas di mo tinapasama kini Monray. Ay, wen nga rod kita mo talaga ti sakitan niya. Kalaat-latan adumtang nukwa. Wan nga rod Diyak mo't mabalin abay-bayan. Takargumi ni Monray. Ta syempre, aday di balay mi. Wen kan may saan mabalin nga agiddan kayo asaan asumrak. Sigurado nga agaburido ni boss. Day tangarod mo't ti pampanunutek, Flora. Iso nga urayat nga agimbag ni Monray. Sakon to aramidan ti plano. Nala, sana bale. Uray ta saan madagrabe ti sakit na. Saan magkindi? Ngam no mabaybay ang day tiya. Amangan no kumaro. Kat adda posibilidad na nga agpukaw ti boses na. Ha? Wala, saan kumamot nakabutbutang matdaytan. Wan nga ron. May sakano arason. Wan no makagapuday ta tinalabas apan nakaus-usar ti boses. Iso a pinaritan pala ti doktor nga agkanta ni Monray. Napanan tibak ng anobyok. Napanan nagtrabaho. Ay, napintas man ang tibiyag ko ita. Uray agtugtugawak lang. Adagsang patakwarta. Uray saan nakatulungan ni Mami. Uray awan itad na kwarta kanyak. Awan tinasakita bakrang ko. Taddamotan mang tulong kanyak. Ay, agpag na akman ket di dito'y kondomi itinobyo. Ay, naglagan tiriknak. Maipay amin nakasapulak dito'y. Sana kasi di mansyon. Aring ko ti agpalpala maijay. Tasanak pa'y apaigaman mat iti kwarta ni Mami. Anak-nak, ngam awan serserbikan kwa na. Takas la napatpatag dayjay amang roko, ngam siyak nga anak na. Oh, adtuyan ti ka na, Monray. Intimplaan ka matan iti gatas mo. Ala, inlutuan nakmanan iti sopas, anaya. Imbis nga ginanakan, takagap-gap iti trabaho. Ngam asikasuan nakpailaan. Wan tapno saan ka amabagnat, Monray. Masapul atong palam tibilin mi kinitatang, ha? Agpaimbag ka. Kan numabalin, di ka pala agigam itinalamiis adanom. Kan masapul a lukewarm water ti inumam. Okay? Wen, anaya. Ala, mangan kan. Kayat mo, tasubuan ka. Ala, saanan? Kabalak mati agsubo. Siya kun, anaya. O sige nga Rod, mangan kan. Taagtumar ka pa iti agas mo, ha? Wen, anaya. Inyag mo pailaang ti kanak dito'y.
Kat kabaalak matimapan ijay kusina. Ijay ti panganak. Tapno makapaglanglang ta, anaya. Sa anak pa'y amabisin. Madamdama akton amangan. Ha? Ala, mangan kan, tabantayan ka, Monre. Aha. Ay, ni Monre. Hello, Monre Barok. Ay, nawaw. Kumusta kan? Hello, Tata Maryong. Ah, Agawid ak kumapailaang di ta mansyon. ay, nawaw. Abay. Ay, agpaimbag ka pa'y, Basta, kayat ko ti agawid di ta, Tata. Mabainak kini anaya. Aniya? Imbes asyak ti mga sikasukan ko ana. Saan? Tasyak matias asikasuan na. Kat talaga akastaa. Ay, nawaw. Masakit ka nga, Rod. Basta, mabainak, Tata Malyong. Mababainak at talagan. Kaslaawan ti sirserbik alalakin. Tasyak mo tiyas asikasun ni Anaya. Diyak kayat ti kastoy, Tata Malyong. Anya ko matidakes na nga, ay, nawaw. Di kagda nagbarok, taman nakaawat, kinasingpit ni Anaya nga anak ka. Basta, mababainak kon, Tata Malyong. Agawid ak pailaang dita mansyon. Takayat ko ti agpaimbag dita. Kat inton na imbaga kon. Uray ag subli ak tumatlaang dito eh. Aniya? Alan Tata Malyong. Please. Ay, nawaw. Sige nga, Rod. Orayan nagtasukunan ka, Monray. Ala, mangan ka, Monre. Kalpasan na. Aglabar ka, wan. Wen na panyang. Sa anak unay ang makapangan. Ngampilitek. Tapno adda kano karga ti tiyan ko. Sakbay nga agtumarak iti agas ko. Wan, Monre. Kasta tirumbang. Tapno agimbag kan adagos, wan. Nakalagip ti sursurando a tao. Mama, kumusta kayon? Agmano... Saanen a masapol? Adula amin day ta mano-mano. Ha! Naggap-gapwam. Ay, madam. Masakit gayam ni Monre. Madam ati pa nagagas na. Mabalin ka di panyang. Di ka sumano. Ta saan mo't asika ti kasarsarita. Ay, Naggap-gapwam kunak Monrey. Ijay balay da Tata Malyong, Mama? Kat, apay nga da ka, anyat gagaram, apay akon di pakita ka dito'y mansyon. Umayak laeng pumasyar, Mama. Tamailiwak maten kada kayo. Anya? Ha! Adda ayamat iiliwan ti kasken ka, Monrey. Mailiwak mat kada kayo, Mama. Kan oray ni Manang Angeli, kailiw ko mat. Ha! Kat, nakaurnong kan? Ayan ti urnong mo. Ika, Ayan ti urnong mo, kunak. apay ka di, Mama? Nita, damagan na pailaeng. Apay, pangikik kami ti sweldom. Apay, adan nobyam kat iso ti gasgastusam. Ha? Awan, Mama? Ha! Kita dagita ar-armam. Taamangan no jay sweldom laeng ti kayat daken ka. Mama? Ala, agawaam ti mangan. Tatumulong ka kadagiti trabaho dito'y mansyon. Nagpilit mo't ngamin niya gawid dito'y mansyon, panyang. Malyong. Agbalin manan akaasin ni Monre dito'y mansyon no kaskasano. Ay, nawaw. Ay, di ka katiagdanag. Tasyak ti makisarita kini Madam Ariela.
Ibagak ti kasasad ni Monray. Ibagak nga agag-agas ni Monray. Tapno saan dang ibaon-baon ay nawaw. Amom matanda ugali ni Madam Ariela. Noad niya ti imbaga na, masapul ama tungpal. Basta siyak ti makaamo ay nawaw. Naski na bantayak daw awir ka, panyang. Masakit nga raw. Ibaon da kidain. Ay sana mabalin ay nawaw. Apay ngayon kuyog mo dito yung mansyon ni Monray, Lakay Malyo. Apay ayaro ka. Kat bumalaymat ni Monray dito yung mansyon ay nawaw. Apay aya apa kasi kuram ultimo ti panagawid ni Monray dito yung mansyon. Talaga pala subas ka sumungsong bata, Lakay Malyo. Pudno mo ti bagbaga ka. Nakaskas daw ka din o gawid ni Monray dito yung mansyon. No. Kat bumalaymat. Anak mo ti bumalay ni Monray. Ay nawaw. Damtamagak nga rin apay ngayon kuyog mo dito yung mansyon. Kat saan ayang agnanayod ijabalayo? Wen, niya mo may agpaimbag dito yung mansyon. Iswasaan nyo basta ibaon-baon ni Monray ta adarikrik na masakit ni Monray roko. Ay nawaw. Pakalaing ka manin ako nak. Ampuno mo day dyan Monray no kahit mo. Total, agpakalaing ka matlang amang isaksakit kan kwa na. Ampuno mo, tasikan ta agbalin nga amana, Lakay Malyo. Agri-ring di cellphone ni Ariela. Hello, Anjali. Apay asikatin ang sungbat iti awag ko. Ayan ni Mami. Nakaturog. Ringam man takasaritak. No, day bilin mo. Ibagamon kanyak. Tasyagon ti mang ibagagan kwa na. Visit. Hello, Anjali. Hello. Talaga bastos day diyang Anjali. Addan tumutlaal daw na kanyak. Maturog tan, sweetie pie. Maturog kan, tadapang panunutek. Oh, anya ti pampanunutam, sweetie pie. Basta maturog kan, sa anak pa makaturturog. Arak upan nakngarudan tapno makaturog ak, sweetie pie. Mabalin ka, Dariela. Nasakit ta abagak. Sa anak ang makaarakop. Siyak tarakupom no kayat mo. Sige nga, Rod. Good night, sweetie pie. Ala, maturog kan. Ada ka barbaro a plano asim kan iti panunot ko. Iti kaadda ni Monray ita diti mansyon. Amukon no anya ti aramidag. Anya ti plano ni Rocco nga aramiden? Gagayem, di uliwan na dinggan, tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Tigasat! Tigasat! Napalabas, kinuyog nga anayan ni Monray, tapno agpakita iti doktor, gapo iti kinangato tigurigor ti baro. Nakunamat ti doktor nga ginanapay laeng ni Monray, isuasaan pay la simrek iti trabaho na. Gapo iti nalaos abain na kinianaya, gapo iti panangas asikaso ti balasang kenkwana, inkeden na ti agawid iti mansyon. Iti may sa Arabi, saan a makaturog ni Rocco. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo, anapauluan. Tigasa! Sweetie pie. Anya ti pampanunutam. Basta maturog kan. Sa anak pa makaturog. Arak upan nakngarudan tapno makaturog ak, sweetie pie. Ariela, nasakit ta abagak. Saan ka maarakap? Saklangan ta arakupom no kayat mo. O sige nga, Rod. Good night, sweetie pie. Alan, maturog kan. Ada ka barbaro nga ideya simrak iti panunot ko. Iti kaadda ni Monray ita diti mansyon. Amo ko nanya taramidag. Wan, gusto tinapanunot ko. Isuterum bengaramidag. Mayata. Napintas launa iti kaadda ni Monray. Di pa naghawid na diti mansyon.
Apag isutid timing na. Pasensya ka pa'y laeng, Rocco, ha? Jak napakadaan ti panagawid ni Monre dito'y mansyon. Amo kasaan mo ang magustuhan ti kaadda namanen dito'y mansyon. Ariela, Masakit ka nung amin. Agag-agas. Iso a pagbigyak latan. anya ti sakit na ya. Adda ka no problema iti karabukob na. Ay, jakam mo. Adda siguro soltrot na ah. Sore throat, Ariela. Ah, Anya sore throat. Apay, ada kararwa iti karabukob na. Unay kamatan, tatila ibagbagam. kat isumat jay kunak. Sortrot. Ay, sa anak ngamin nga interesado. No anya ti marikrik na dayjay amunre. Ang amdi ka matanaga, Ariela. Sa anak nga agungad. Ha, Bay ama, no kahit natag na dito yung mansyon. Manumit lati kananan ngay. Kan nasayaat mo tanagawitan. Makatulong ka dagiti trabaho dito yung mansyon ni Monray. sa bagay matkit di ah. Iso ngay bagam to kitikin kuha na. Ta saan na pumanaw dito yung mansyon. O sige, Rocco. Ibagak daytakan ko na. Apay akas to'y tiriknak. Apay akas lada kurang kanyak. Jak maawatan ti bagik. Sa anak mo't asigod akas to'y. Sa anak ang makaturog. Apay akas lama ikaw ak iti kaawan ni Monre dito'y balay. Apay ngay akas la sa anak matan ang makaid na. Idi awanan ni Monre dito'y balay. Apay akas la sa pulsa-pulak ti presensya ni Monre. Awagak ko nam. Apay kumangay asyak ti umuna nga umawag kan ko. Ha? Ni Monre. Hello, Monre. Hello, Anaya? Kumusta kan? Okay, aglat na. Si Kangay, kumusta kan? Kumusta tiriknam? Mayaten, Anaya. Pumigpig sa akon. Di mo manin biglaan ti bagim ha. Tapno saan ka mabagnat. Uwen, Anaya. Agyaman na kiti concern mo kanyak, ha? Awan anyaman na. Basta agpaimbag ka ha. Uwen, Anaya. Magagaran akon ngagtrabaho manan. Ana, agawa am ti agpaimbag. Tapno makasublikan iti bar. Sana bale, taman nakaawat ni boss. Oray mabayag sa kanto agsubli. Tamaawatan na mo ti sitwasyon mo. Diyak kaya ti mabayag ngagpakasyon, Anaya? No kasapulan, masapul nga aramidam. Di mo't imbaga ti doktor mo, ayin na nampay ti karabukob mo. Anaya? Kanliklik ang pailaang ti sumanao. Tapno makainan na imbag ti boses mo, ha? Oh, sige, Anaya. Okay. Sige nga Rodan. Tapno saan ka mabanog nga agsao, Monre? Baliwan tanto manen ti agsarita, ha? Uwen, Anaya. Sige, bye. Bye, Monre. Agpaimbag ka, ha? Malyong, panagkunak. Nasaysaya at no ibagamon kan ni Monre ti agpaysaw. Agpaiso nga, anya, panyangay na, wow. Nga awan namnaman na kan ni Anaya nga anak mo ah. Anya? Ay nawaw. Kaasimot ani Monray no aramidag ti kasta panyang. Ay jak kayat amasakitan ti awer ka. Jak kayat ngagladingay. Malyong, saan nga taan nasaksakit para kan kuana? Numang namnama iti awan. Ha? Narigrigat tong aklunan na dayta. No pabayagan tayo ti amin. Ay nawaw. Kasano nga ta daytoy aya. Jak amo ti pagluglugarak iti daytoy.
Numapalila ko masugsugak tiyanak ka, panyang. Pilitag ang mga klonkin ni Monray, tapno saan la masakitan. Saan mo't nga rod ang mabalay na inawaw. Ad-addan asaan amabalhin, ti kasta pang panunutam. Wen nga rod ay nawaw. Ay, kas makita ken ni Monray kat mangnamnama iti panangaklunto ni anaya ken kuana. Wen nga rod, dinamag ko nga min anak ko. Kat talaga agayam kanulain ti pangibilbilangan na iti awir ka ay nawaw. Ay, ulitag maliyong. Ad-adda masakitan ni Monray no mangnamnama iti awan. Oh, da kayo adwa. Ah, Anya natin pagsasalitaan nyo di tayo. ay, Makarang-rang kayo. maturog tan maliyong. Wen panyang, nalukag ti marabutit akad duwata dito'y silita. Anya ko na, maliyaw. Ay awan! Kunak! Good night kan sweet dreams balikaw! Na sweet dreams ka ba ya? Ha? Ay nawaw. Ignorante talaga na ita balikaw. Ala, bay-bay amon. Maturog ka kiting. Di mon tutupan. Ta siguradong agpat-pat nagmanen nga agsinungbat kayo. Nusong batang pailaan. Maturog kayo. Eh, Makarang-rang kayo adwa. ay wen! Balikaw! Maturog tayo na inawaw! Maturog akan! Napanunot ko ulit Di ka mo't kaya't nga isagma ka. Isa napanunot ko anilangan mo na rita aramatak nga instrumento iti daytoy. Ay, may mayat pa'y kanakan. Agyaman na, tanaamiris mo na ita. Napanunot ko nga minulitag. Kabagyan ka. Ipasubo ka kit din. Win sisyak lang din tinabiyag nga ulitag mo. Ipasubunak pa'y. Isong arudan ni Monray tinapanunot ko ulitag. Kay, anya ti planaw, kanakan. Padaanam, ulitag bali ko. Nagkapwam, Munray. Ha? Sika? Apay nga daka dito yung mansyon, tata. Oh, apay nagdakkel tamulagat mo. Ay ko Malagip ko daytoy alakay. Daytoy jay napigsa ti boses na. Kanjay nagsakit ti ilot na. Kasarsarita ka, Munray. Naggapwam, asuli ti lubaw. Apay nga italaang anagawid ka. Ijay balay da tata malyong. Anya? Nagnaid kay jay? Uwan tata. Masahyan naktuman. Ulitag! Di mo baunan ni Monray. Tadati rikrik-riknaan na. Ha? Mang Roko? Di mo at agag-agas ka, Monray? Uwan Mang Roko. Ngam, agim imbaga kun Mala, umay ka. Mapanday dyan kusina, Monray. Umay ka. Oh, ag merienda ka, Monray. Nagpaluto ag iti merienda. Ha? Nakasingsingpot ka ita Mang Roko. Wala. Kan may sa sigod matanasing putar. Ala, ag merienda ka, wan? Kalpasan na, ingkan tumot pag meriendaan ni Uncle mo Samuel. Uwan Mang Roko. Itimplam to ni Uncle mo iti juice na, ha? Uwan Mang Roko. Awan no saan na. Oray siyak nung timang timpla. Takasi ka mat nagtrabaho. Saan mat anarigat ti agtimpla iti Diyos, Mang Roko? Wan. Agam amangan numabignat ka ngay. Iso asyak ton, wan? Si kanto lang ang timang itulot iti silid na. Okay? Uwan, Mang Roko. Hello, Angeli. Anya kayo matan, mami? Ultimo ti cellphone nyo, ipaigamyo ka ni Mang Roko. Ne. Adamat kanyak ti cellphone ko, Angeli. Nagko na nga adda ka ni Roko. Adda kanyak. Agsarsarita tangaruden. Ni Mang Roko tinakasarita ki din na minsan. Iso tinang sumbat iti awag ko kada kayo.
Amangan no idi nakaturugak. Nalabas mo tayo tamang roko. Ultimo cellphone nyo, pakibibiyangan na. Awanan ti privacy yu iti kastangar aramidan na. No siyak, amay sa, awan problema iti dayta. Awan mo't sabsabali kada kami. Kat, kumusta mo't ni Uncle? Nasaya at ni uncle mo. Angeli, ayan mo kadi. Di yun amuan, tawan mo't lang pakibiyangan nyo kanyak. Anya, Imawagak na kaya't kula kumustaan ni Uncle. nasaya at nga rod ti kasasaan na. Awan ti rumba nga pagdanagam kan ni uncle mo. Maas asikaso an naimbag dito'y mansyon. Rumbang lang. Kabsat yun dayta. Isa rumbang lang asikasuan nyo. Wen, saan na masapol apalagi panak? Tamok ti araramidak. Ayan mo nga rod ita. Well, adaak lang mo dito'y kondomi iti boyfriend ko, mami. Asino manen a boyfriend mo dayta? Ayabam dito'y balay tayam ammom kada kami. O sige, mami. Bye. Hello? Angeli? Talaga dayjay nga anak ko. Tumangsit manen tadaman kwartanan. Uncle Samuel, nangyagak iti inumam a Diyos. Kan adda oatmeal nga inluto ni Mang Rocco. Agmerienda ka kano? Agnganga ka, tasubuan ka, Uncle Samuel. Monrey! Monrey! Sa dino ti ayan mo. Ni Mama, mabait lang. Mabait lang, Uncle. Mapana kita yan ni Mama. Monrey! Agsubli akto no madamdama. Idisok pay laang dito'y lamiseta to'y meriendam. Monrey! Umayan, Mama! Itay pay laasap-sapulan ka. Angam awan ka. Papapanam aya. Ay, Mama, pag merienda ako man ni Uncle Samuel. Saan mo at trabaho dayta? Trabaho da panyang kan malyong timang taripato kan ni uncle mo. Mama? Ala, ing katulungan ni malyong nga agdalos ije hardin. Di kag senyorito dito mansyon. Uwan, Mama. Ha? Anya dayjay? Ala, di samat na Diyos ni Uncle Samuel dayjay. Ginumpar samat ng dipusa. Panyang! Panyang! Kita man no anya dayjay. Ala, naibalangan ti Diyos ni Uncle Samuel. Ung tanak manan ni Mama no maamuan na asyak tinang idiso iti lamiseta ni Uncle. Mapana ko ni dayan ni Uncle. Sige Monrey, nawaw. Stay put ka lang nita Buyain na ngagtrabaho. Tulungan ka kano dito'y hardin, kuna ni Mama, Tata Malyong. Saan na mabalin ay nawaw. Masakit ka nga rod. Apay abaunan da ka, kat amuda nga agagas ka. Ay, barok, agpaimbag ka pa, ay nawaw. Tata? Numabignat ka, di nakarkaraw, nagrigat ka. Agungat ni Mama, Tata. Ay nawaw, basta istipot ka lang nita. Istipot. Sakti makamukin ka Monrey. Ulita ka, masakit ka nga rod, nga mapayabaw nanda ka. Ay, saan na mabalinti kasta? Ay, nawaw. Monrey. Monrey. Ipagam no makaturturog kan, Wayne. Tarumbala kon dito'y silit mo. Ay, nawaw. Saan pa'y, Tata Malyong? Monrey. Monrey. Ay, nawaw. Adda ko maipagak. Anya day, Tata? Monrey. May papankin ni Anaya nga anak ko dahil tao eh. Ay, nawaw. Apay,
Apay ni Anaya, tata. Ay, nawaw. Munray. Ay, kwa. Ay, jaga mo no kasano arugyak munray. Ay. Ngaman niya, tata. Ituloy yo, Kwa, jay, ngay, kwa. Munray. Di mat impagak idikan ka. Ano, sumrek ka iti estado ni Ayat. Masabol nga. Agbaling ka nga sport. Ano, bilang mapahay ka. Diyan nga, kwa. Aklo na masipupuso. Ha? Uwan, tata. Ay, nawaw. Munray. Panagkunak. Barok. Sumapol ka niti sa baling armem. Ha? Anya tagbalin a reaksyon ni Monray. Iti daytaan ay baga ni Malyong. Gagayem, di uliwan na dinggan, tituloy, tinobela tayo, anapauluan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kan iti direksyon ni Isagani Yalong Bulliser. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Tigkasa. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.